Nawawo olunaku lwa sabiti ezokuleta olwa sande nakudo mwezi diri 28 tubuza kuwana ku 3 donka tubenga tetumala ku mwezi guno ogw'omusanvu tukata malamu agwa 2024 sande ngoti nenondo kubanga tenkusayo kwagire kumukusinza isukayo ni wali obugonvu wena tunabenga ate akuniga mpolampola kasaduka sawa ndala eyobwire ngoti tunolwa sabiti tuzi program efe eya agafa embuga tulingirira bichibe tulino okusingirira ebivwayi wala taiseve antu kyabazinga wabusoga ni mukyalo kye ekyabusoga ni yatambulire no kubanga teto tubirogosa twabitolayo ewoli awo obenga ate ofuna ekinusi ebichi ebifwa na ewa baba kyabazinga isabantu wabusoga ninze Musulo Robert program agafa embuga edashikabire dangu bitakusawa endara yakazwe unaku olwalero yakwande tuwaya muku kusawa kamala ayokusingendo Robert yajwa ko tulingirira obugeni bwa baba kyabazinga bwaliko wale muba kyabazinga wine mitundu ebya Eswatini bwa kyabazinga ngo bwabusoga buno era nga yona eriyo kyabazinga atwalayo mweta King Eswatini owokusatu nayo kulembera wakabakobo eruyeyo Eswatini kiri mu bitundu bya South Africa era nga Eswatini yona iwanga yangeletolere South Africa era nga eyo eriyo Prime Minister atwalayo ate yabayo ne atwala enono obukulembeze bwayo ayate wa amani nongo bona baba kyabazinga wano ewaife ebusoga era nga eruyeyo Eswatini kyabazinga wayo Muswati okusatu ekyaziza baba kyabazinga wabusoga eruyeyo mukitundu bakyeta Mafuso Exhibition Center kiri mu bitundu ebyo bya Eswatini ekyo baba kyabazinga kyamutwaire eno akubalanga ate yenigira ku Kamolo ayinza okweta akabaga kokubanga ate kyabazinga mwinono Muswati okusatu yaberenga ali kusima abandi kubaji bavudirira MP ya mukikopo kye yonzo kweta Kings Cup ayinga tojeta Ingwenyama Cup kino kikopo kijinigira mu ayibiza na genda ulo mitundu ebyo ebya Eswatini nga obona bano nti tulina Busoga Masaza Cup so batimbara balebona kulenga kusikuli noyo ni kyabazinga weyo omuswati wokusatu yabalenga ni baba kyabazinga pirano baba nempa kadebatekateka tebeta Ingwenyama Cup inzo kweta ba Kings Cup nti muswati wokusatu weruyeyo atekateka empaka dino abantu edanga babanga tabaida bavuganya mizane genda ulo okolesa yobuwangwa okuzana emipiira nebindi kamala kusinga ino mu baisuka mperano takadino badalinga tediweire atekatekawo wabatekakawo akamula ko kusima abide kwavudirira MP ya muzane ejo abwezo kweta ba sponsors wabuli kubona atolengerawo ano basime ne MP ya basambi basinde kubanda basamba nana sinde kubanga data mu MP ya mu kikopo kino nana kubanga ate avwaza atimu denda ulo so buli muntu babalenga bali kumusima musima yenda ulo oyo kyabazinga muswate wa Eswatini kubanga ate asima ba sponsors abataire MP ya mumuzano ogwo mukikopo kye ekya Ingwenyama Cup oba Kings Cup ekyakabakono muswate wokusatu mperano noba yayize mukulu mwine oba mulangira mwine kyabazinga wakuno wabusoga baba William Gabana Diope okuna okubanga ate ajo kubawo yena nga abandi kubakungu bya yese mbera nga kusima bano ba sponsors b'ekikopo kino ekyali kyakasambwa ruyeyo Eswatini era baba kyabazinga yatambulira n'abakulu kamala kuvuga no kyabazinga wabusoga mwabo mwaberemu mukewe omulangira Arnold na Diope oyo muganda wa kyabazinga kulengerawo oyatemine wekitiibwa Katikiro wabusoga wekitiibwa Ahmed Osman Nulu omuyoko Katikiro wabusoga owokubiri yena ambera yabaye ku lugendo olwo kwabaire ku owekitiibwa Kiria Ivani minister wa byampiya nakuteekateekera wa kyabazinga wabusoga yabaye ku lugendo olwo owekitiibwa Babire Yudaya Kigenyi minister wa nsonga da kyabazinga daise bantu yena yabaye ku lugendo olwo kubanga ate balekera baba
Kyabazinga okujja eyo Eswatini kwabaire kuno wekitiibwa atwala ensonga by'obuwangwa ebyeyira neno wekitiibwa Mafumo Richard yena olugendo yalubayreku ndi kubulengera mu mifaananyi awo akyemera wekitiibwa Kirya Ivan olukupanga balengera ku sikulini awo so Baba Kyabazinga yatambwire ni tiimu nga nnene era omukolo ogwo akamulako kabaire ku abakungu Kamala tibavire n'Obusoga yonka n'abandi oyo Kyabazinga Muswati owokusatu beyase ku bantu babakamolo kano ng'akuba nga asiima abavugizi b'empiya mu kikopo kye kyebayese Ingwenyama Cup oba kyebatuma erina lya Ingwenyama Cup oyinza okweta oba Muswati Kings Cup mperano nga bakuba nti bajja wali mu kifo kyebeta Mavuso Exhibition Center awabaire omukolo ogwo Baba Kyabazinga yasobola kuba ku mukafubo ni Mulangira Mwine ni Kyabazinga Mwine Muswati owokusatu akafuko kabimu abantu nga basatu kubana Baba Kyabazinga mwene kise bantu akaba ku muganda we Omulangira Arnold na Diope kwaba ku n'owekitiibwa Katikiro Ahmed Osman Nulunga bakubaganya ebidubo n'okutesa ku nsonga d'endawulo biki Eswatini bisobola nga ate egemagana n'Abakyabazinga basobola kubona nti bakulankulanya Busoga n'okutuba nga bangera okunyweza enkolagana wakati w'Abakyabazinga Busoga taako n'Obwakabaka bwa Eswatini awo Baba Kyabazinga ngali kutuuka kwenjerawo ni mukulu mwine yamukyaziza oyo Muswati owokusatu olakunjira ku Kamola wefanibira kuba nga tolengera ku Lutambya ku sikulini awo era nga mukolo gwabaire munovu ino gwabaire ku ebintu Kamala okuliyo ababaire nga bakubanga basanusa ababoni baide kubanga ate batali bivuga Kamala ebyobuwangwa ebyo ebiraga obuwangwa obwa Eswatini eruye eyo era Baba Kyabazinga amaze kuba nga ate atuuka ni mukulu mwine ebyo kulengera ku sikulini babe kubanga basanusamu abageni nga bona nti tubanga Baba Kyabazinga ayisa abantu be Okamolo b'emikolo gyaki baba mbera abasanusa abageni ku mukolo ogwo tubona abembi bakadabadaba silikoni bani kati meyo yona Baba oweyo King Muswati owokusatu yabaye n'abasanusa abageni ababanga bakyaziza eruya okuba nga ate asiima basponsor abatabire empiya mu kikopo kye ekya Ingwenyama Cup oba Muswati Kings Cup eruya eyo miwanga erya Eswatini amperano kabaka ono King Muswati owokusatu omundogera ye ngamaze okuba nga ate akyaza ise bantu Kyabazinga wa Busoga yasoboye kuba nga ate asiima Kyabazinga wa Busoga n'okusingirala ngeri bwe yasiima n'amweta ku Kamolo ka embaga ya mwenemu idukira nti yali novu ino wano enuma yebuviire ku Baba Kyabazinga nga afuna obanga aleta mama ine bantu omukolo ogwo Kyabazinga yayeta mukulu mwino oyo Muswati owokusatu kuba nga ate aide okuba ku mukolo guno omukolo ogwo gw'embaga ya mwenemu Kabaka Muswati teyaguliku ayasindika batabana be babiri era waweddukira bifaananyi b'embaga ya mwenemu abaana abo baaliku bakiikira Baba waibwe oyo Kabaka Muswati okuba nga ate baba ku mbaga ya mwenemu era mu ndogera y'omukulu King Muswati owokusatu mbeera yakobye nti omukwano gwe wakati wa Eswatini n'Abakyabazinga wa Busoga gukali munwevu ino ate nga kukayego okuba nga tegunwera n'okuba nga oyongera mu amaani olw'ensobola okubona nti wakati wa Busoga oba Abakyabazinga wa Busoga ne Eswatini bongera okuba nga bakolagana mu nsonga d'endawulo mu nsonga d'obuwangwa mu nsonga d'ebyenkulankulana ebikolebwaku kuire mu Eswatini oba oli awo bikolebwaku n'eno mu Bakyabazinga wa Busoga babe nga ate Baba Kyabazinga Busoga yonna oba oli awo efuna ku mukisa ogufuna oguloza kwebyo biki ebikolebwa mule mu Eswatini bibe nga ate oba oli awo bida kunifuana ku butaka Baba Kyabazinga abe nga abireetera abaana ba Busoga era nka Muswati King ono owokusatu mbeera yakobye nti Uganda ne Busoga abyenda n'ebintu ebikerezo n'ebibiri olw'ensonga nti era alina enkolagana wakati we n'omukulembeze w'eggwanga ya Uganda Yoweri Museveni taako ni Baba Kyabazinga okubala nga ate bongera okukolagana asaka ebintu Kamala okuva ere mu Eswatini bibe nga ate bida wano ku butaka Uganda taako ni Busoga kutwaliza wala King Muswati mbeera yeyamye okubona nga ate bongera okutaawo n'okunyweza enkolagana eno wakati obwakabaka obwa
Eswatini takuno bachabazenga Busoga babenga ate bongera okunwezaganya n'enkola eno nti wabanga waliwo ekigwire mu Busoga baba olewa Eswatini alumuka yabanga ate atambulira yani mukulu mwine ate bakigwire Eswatini baba chabazenga yeno okubona nga atoboli yawo atambula yaja ere mitundu ebya Eswatini perano munukule baba chabazenga Busoga yabalenga ate mu speech ye yakonye ku bintu kamala ekisoka okubona nti asima obwa chabazinga wa Eswatini okuba ndi butayirewo omukwano obw'ensonga unity for purpose nti abantu bayo balina enkolagana yaibwe n'omukwano ogwenda abantu era ensonga babaniriza mu kitundu kino yabalaze nti Eswatini abantu bayo benda ino okuba nti bagayana abantu n'okwankolagana n'abantu ku nsonga endawulo era yamusiima mukulu mwine nti ebintu kamala byayeze bukyanga batandika patawo nkolagana eno bidukira abakandi bano bakyala ku mulubiri awo eigenge inuma yebuvira kuko okuba nga taye bongera okutawo enkolagana okunweza mukwano wagati wa Eswatini wo bakabaka bwere ne bachabazenga Busoga era baba chabazenga yamusimye bamukuba nti yebale kuba nga ate ayoneza omukwano guno kuba ngutambulirala n'okubona nga ate ayongera okutawo enkolagana wagati wo bachabazenga Busoga takuno bwa chabazenga obwa Eswatini baba chabazenga bera musibikiye yakonye ku nsonga yokubona nti Eswatini mukulu mwino likabaka okusatu atale okubona nti anweza n'okutumbula ensonga y'ebyobulambuzi ayenga byabuwangwa yo kubanga ate oyolese byobuwangwa ayenga ate obita mu byobulambuzi ndio omuntu asokuba nga ava Musoga yajere mu Eswatini yabanga ate ajja okubona biki bakola bati ebyobulambuzi byayo bakola ate ebyobuwangwa byaiwe kalicha yo eyere Eswatini etambula etya era mu kalicha omu Eswatini iwe ngo Musoga agireyo biki byoyegamu so yamusimye okubona nga ate obuwangwa bwayo wa Eswatini bingi nga Abasoga byebabwegeire ku eruye eyo era mu nsonga edo yakuba nti ayongera okubona nga ate omukono mu nsonga eno mbera munogera chabazinga Busoga yakonye ku nsonga yokubona nga ate asima mwine King Muswati wokusatu okubona nga ate ateire eigani mu nsonga yokututumula ebitone n'okusingira mu baisuka lwensonga nti mpira ngoti ni jeno jabaire eyo wemezano jene jabaire eyo mu Eswatini eyo mu kikubo kyone kya Engwenyama Cup twabene nti abesuka kamala benigire mizano kamala okusamba omupiira okolesa ebyobuwangwa okolesa ebyobulambuzi ayenga balikolesa enonewe Eswatini baba chabazenga yakobe nti kino kaya ate kyamulaze isano ly'amaani lwensonga nti gano Musoga wona baba chabazenga atera okutaaga emizano ngoti nejo twabona Musoga Masaza Cup angaje okutandika ku 3 mwezi ogwira gw'omunana nti tubona nti Masaza Kamala wano Musoga genigira mutekateka y'ekikopo kino kya Musoga Masaza Cup baida baleta bukono yaida yasamba abana besoka baida basamba twabona abana bavuire ebukoli twabona abana bavuire ebugabula twabona abana bavuire bulamuji baida alaba bangate bakola amatimu agenda ulo benigira mutakango dino era yasimbe ni mwinole omuswata okusatu ere mu kingdom oba wachabazinga wa Eswatini era yona kyawendere nti abana mbera bali abisuka kamala bayinigire mu kikopo kine kya Engwenyama Cup ayenga bava mitundu byanda ulo era yona eri amasaza ngobana nti nenutulina Bugweri Kigulu Butembe era yona emmere y'amasaza era amasaza agona galeta abaisuka alala okubona nga te bongera okwidumbira enkulankulana omukwampa ogwerwe mperano ndakuba nga te enkuwa bigambo byabba kyabazinga Busoga baba William nadyo pegabulawo kuna ngakuba nga awe mbigraye eruye Muswatini ebigambo byabere kamala kasoko benga tobiwulira embera tendira n'ekindi mbenga kongerayo mwalo gefe agafa embga
Your Majesty, King Mswati III, Your Majesty, the Queen Mother, Enjovugazi, the Queens, Emakosigati, Your Royal Highnesses in your various capacities, members of the Diplomatic Corps, Your Excellency, the Prime Minister of Eswatini, Cabinet Ministers, Members of Parliament, Second Deputy Prime Minister of Busoga Kingdom, Owekitiibwa Ahmed New Osman, Prince Arnold Nadiope, Kingdom Ministers in your various capacities, and other officials as part of our delegation. Chairman and Board of MVA and Igwenyama Cup, distinguished guests, members of the different media houses, ladies and gentlemen, all protocol observed. Your Majesty, I take this opportunity to thank you for the warm welcome and good hospitality accorded to us during our visit, which was under your official invitation. As well, take this opportunity to thank you for exercising unity of purpose and togetherness, which has enabled the fast development of Eswatini Kingdom through the different initiatives that you're doing for your people. Your Majesty, I continue to thank you for the work that you're doing for your people. For example, in terms of infrastructure development, like the good road networks. Another example is the improvisation of the affordable housing projects with the different communities. Thank you as well for promoting cultural tourism in Africa and all over the world. No wonder the Kingdom of Eswatini is the greatest kingdom in Africa. Thank you for preserving our cultural norms and values, because at the end of the day, identity is key in all that we do. Therefore, let's continue cherishing it and embracing it. Thank you for prioritizing and empowering the young generation through different activities. For example, sports like football that have motivated and engaged the youth in productive activities. And it is one of the reasons why we are here today. Your Majesty, today is not a day for making long speeches. Therefore, as I wind up, let's continue strengthening our friendship and working closely in order to foster togetherness and development for our people. I thank you for God and my country. Busoga okwisanya n'amaani. Awawo eyo n'ebindi ku bigambo Lata Kyabazinga bwe yabeerenga ate ali kwogera Eswatini n'okusingira maiso ga mukulu mwine na King Mswati owokusatu yamukyaliza okubona nga ate abakamolo kano akali kusiima ba sponsors abateere empiira n'okusingira empiira yeruye eyo gyonza okwetaaja amasaza geno ayengere bakiko bakyeta Engwenyama Cup. Mbera munogera ya Baba Kyabazinga yakonyoko okuba nga ate asiima mwine King Mswati owokusatu ono okuba ntakoze kyamaani okuba nga ate enguudo deruye eyo Eswatini ku mutindo. Era Baba yakubye nti obaire nga ate batambulatambulamu okuba nga bolekera mu kifo kino yabwene nti Eswatini
enguudo ddayo badikoze mutindo ende disinga obungi tera butyerere toyinza kwagana nguudo disinga bungi nga diringa oyaganisa edindi malamu so yamusiimye olwekyo ate era mbeera yamusiima okuba nti ateera amaani mu project ey'okubona nga azimbira abantu amayumba ekyendawulo nti eri mu Eswatini yo gavumenti yaayo osobola okuba nga bakuzimbira ennumba ku ssente ensaamusaamu waba nga ate obaolyawo osasula mpolampola kasente ako aye nga gavumenti ekuzimbire eruuyi eyo. So Baba Kyabazinga yasiimye mukulu mwine King Muswati owokusatu olwakino nti akikoze kyamaanyi okubona nti abantu baaya baduna nti omuntu bamuzimbira amaka amalungi agajja mu kasente kaba nga alina baba nga tokusasula mpolampola. Mpera n'obwire tugiire kutwana ebyokugera ku Kamala aye mawule gaife gano wagafa embuga tutayina dashi kanto nino okuba nga ate tukuwa ebintu Kamala. Mpera ndokuba nga nongera okutegeeza nti buli lwa Sabiti essaawa mbera kazimizimi tubagano nga tukuba nga twogera ku biki ebifiire ewa Baba Kyabazinga era tuwayire ku bugenyi bwali ku wali mu bitundu bya Eswatini South Africa kuba nga ate awayamuku ne mukulu mwine eruuyi eyo adda kuba nga ate twongera okulaga n'okuleka bingi ebira Baba Kyabazinga tukuteekateeka bakujja ekagulu nga nakudo mwezi gwa musanvu kwa lampo lusozi olw'omwezi ogwida kino kite mu bwongo era enteekateeka liri kubanga tujja mu maiso okubona nga ate Baba Kyabazinga naba nga avuire eyo atujja akagulu aye nga kali kubanga jakagulu ku 3 mwezi oguli kwida ali kwigulawo empira gy'amasaza mu butongole Bugweri eri kukyaza baife ababisiki ba defending champion kuno ekikopo kirija Bugweri. Ninze okitibwa Musulo Robert akomanda kumera mpera berega no mu program agafa embuga twagana ate sasira sambiti eri kwida kusande bera sawa ndala eyobwire Baba Kyabazinga tokoba nti afunvuge ya obusoga okwisania namani.